Nay, abay nga awan manan ni Manong Anton, nanang. Ay kat sa dino pa'y kumati ang apapanan na. No saan nga ijay ayan dagiti artek ababarkada na. Ay, sigurado ang mabartat tumananday jay no agawid. As usual anya pa'y nga ay kat isumit day tatibiyag na. Arak, iso jay tao amatay no saan nga uminom iti arak. Ay, unay matanday jay akabsat ko. Inal daw sa mutan, aday tala umin-inom, iti arak, ti ar-aramiden na. Yeehaw! Ay na! Nagmayaharin, tikas to yabiyak! Oh! Ay! Awang nga ron trabaho itangal daw, di shot. Ay kadwa na. Imbag lang agas ti banog. Ag-relax tayo mata. Sana pasig at trabaho ti pampanunutan tayo. Ay, puno na itang bagam, parikoy, pudlaw. Ini, shot kitin. Shot puno nga rin na. Tagay lang, oh. Kawa na, pare. Nagsakan tayo mo tipan na ginama. Shot ako na ba? Sige, shot! Awi, anya laki dahin. Nangaton jay inay. Lumada ka pa ila dito'y anag mayat ti panagurukmaw. Ay na, Anton na aya. Kasano asumaya at ti panagbiag mo no kastamlatan. Ay na, ninanang may. Nagmayat pa ila ti maturod. Adda kay man dituin na sumanaw. Anya lagi din na yan. Anya nagmayat ti maturog kat alas 3 iti malang. Ha? Alas 13 na yan? Ay, kung laki din, no, alas 6 pa lang itagsama. Ayun na ikan. Awa na, ti malmalpas mo at trabaho iti bangkag mo. Gaputaday tamot latan agin inom iti arak chararami daw. Ay, ninanang mo. Kalpud numas. Itatanda usawang ka. Eng kamanon ijay ayan dagiti barkadam. Uminom kay kamanan na. Gusto man na lang. Pangasiyaw. Marangrang tilapayag kaun. Nyamatan ni Anton idirabi pare. Makabitugak pa'y kitin. Ha? Apay mo Una, kapatay din na bartakan. Sang kaibaga na shot puno. Ngam saan mo't agumatang iti mainom ngarak. Huwag nga raw. Uray siya ka, nadlaw ko mo eday ta. Inton maminsan nga ginom tayo. Ibagak tuman, nairwam na matantikas jay nga ugali na. Ha? Nagapapit mo't iti mula na anatang iti bangkag na. Naglako mo't. Ngam numakinom. Saan pa'y agumatang mo't? Ay, day tang rod tirigat kan ko na. Naglay nga tumagay. Ngum di mo gumatang. Ha? Makitagtagay latan. Anya, nagiinom kayo kadaan taon ngam saan naging matang itiarak. Saan nga rod tata? Yay. Ha? Masarak pa'y katkan kuha na. Apay ngay. Una, gaputay din na bartakan. Shot puno, tibagbaga na. Ay, sigo na kas di ugali na day jeng Anton. Saan matkit di adakas ti makiininom? Maminsan, kay gumatang kumamit itiarak makin inom mo ilatan. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kasyani. Talaga nga ikak, iti pagnakman na. Ha? Unta ta, shot puno nga ibagbaga na. Ha? Isukit di ati shooter. Tiyawanan bayin alalaki.
kasangay mo magaya minton umay asaba daw. Katuan magpanay, nalipatan manan. Madungarod ti pampanunutag, iso nalipata mutan. Ay katumay kayo nga iyabalay. Agparti ak iti do akal din. Oh? Ay, una yan. Sigurado nga dumanan ti buti ang matumba no bilang. Sigurado day ta pare. Amumatan no siyak ti ag birthday. Saan amabalin nga awan ti arak? Ay, umakidi ah. Uray awan ti pansit. Kas kada salad. Importante, at dati dabar nga inuman tayo. Sika talaga. Numero 1 ka nga artag dito lugar tayo. Kahit tinapatid, gatgatangag ni arak amang barbar ta kanyak. Saan akas kinyan ton? Ama kitagtagay na tan. Dila agbain tawanan bain. Napay, di na kayo namis ni Tumbaw. Nga may ijibalay da inton sa badaw, paray. Ha? Anya ti paske na balay da pare? Kasangay na ka no? Ay, wang gaya man niya. Ay, kayo mapantanto ah. Ay, gawin na. Sana baling nga gabsinta. Data ti rumbang numero 1 nga dayayo. Una, masapat ang mapanta, duwata tumulong agparti ti kaldeng. Anya, agparti ni Tumboy iti kalgay. Kaway, Ay, nagkanasin nga ityos. Ado manin abuti at imatong manukas ta. una. Dabar ko naman ay nawaw. Ay, nisungay lepas mo amin na trabaho medyo bangkagmaw. Ta sigurado nga agbayag ti inom. Amaw, abutin tayo ti duwang aldaw kay. Ay, kaya reglado. Apari ka. Danyati ko nam. Mapan kamanan ijay ayan datumbawi ang makiinaw. Uy, nanang. Kasangay na ngamin nita. Isonas ka na mapanak. At dakal din apartin na ko naman. Ay, nagkanas tiyo. Ay nantaon, sigurado nga inom man ang tiyaramidam ijay. Jak lapatyan at tumulong kang aglutaw. Ninanang ba? Anya laki din na ya. Ang mga nunalipatan niyaw, nakok da ito'y anak yaw. Kinsan lang nga basta-basta akaw. Master cook may ako. Master Cook ngay bagbagamag. Ultimo inapoy nga ilutaw, maksat pay. Nga oray jay rice cooker ti paglutuam, salbag ka. Alang gusto nanang. Inakaw, tama nga numalada wak iti panaginumay, oh. Anya! Nay, sika magganti masabat ko, manong. Sa dino ti papanam. Mapana, manijayan da tumboy. Umay ka, ano kaya mau? Ha? Kasangay na ita. Isa mapanta, umay ka. Mapankalatan. Ha? Ngampang nga asim ka di. Saan mo unay ti uminom iti arak? Di ka di mabutang abatay adagos. Kanya lang hakidin, dagitang ibagbagamadi ka. Nasaysaya, anong matayak ka po iti arak? Ngam ti matayak ka po iti pisay, no? Anya? Ala, no di mo kaya ti umay, siyak ti mapan, panawang kan. Nalagsa ka pa nagkasangay mo, pare koy. Giyaman na gunay, pare. Kanagyaman na, timay kayo. Mabalin aya, basang kami nga umay. Oh, si Kaki di mo. Always prisik kami mo. Oh, Huwag na ita, ngayon bagang pare. Always present. alaki nga pa lang diraramidin tayo ay. Shot punaw! Shot punaw! Oh. Well, pare, cheers. Shot punaw! Shot punuan! Oh. Anya kamatan, pare. Ay! Nay. Apa nga dinalog na mulatan, no? Anay. Anya kamatan. Tunggal uminom tayo. Ipukaw mo na itay bagbaga masyat puno ako. Ha? Awa mo tida kasi ti imbagak. Sana ya pare. Awan matidi. Yung pukaw ka pukaw iti syat puno. Syat puno. Uray na minsan. Awan pa'y napuutak ag matang ka iti arak na inuman tayo. Ha?
Nairuwam mo matang day tang ugalim. Makiin-inom kalatan, salbag ka. Anya? Naimbag kumamata. Saan ka apukaw? Makapasar. Ay na, nagsakimit na dito subil ko dinanok mo. Na, gusto lang. Tapnog nakam ka, salbag ka. Makapailag kamot pare. Apa pinasubsoban ni pare Anton? Masarak atalagan, pare. Makaumati kasi kay nga ugali no. Naimbag ko ma, nusan nang ipukaw. Huwag nga raw. Nakababayin ka na giti tao. Kita manuan niya tilangan nga umay agparang kanyak no ka. Ha? Sapay la ko ma, tamakarik namaten itibain day tao. Manipod idi. Jakpay na puta nagimatang iti arak dayay. Ha? Pasig ang makiin-inom lang. Barang ano mapanuno na dahil ka? No mapanunot na. Ngam among matanday akong parita. Nagpuskul tirupa na. Di na amo di mapabainan. Awan ang bain na dya tumbal. No mula ko makastoy taramidin na kanya. Diyala ko man na pa na dya balay da. Salbag ki day. Ay na, husto lang day tangay naramid na kan ka. Tapno agnakam ka. Ha? Katno adamang mga kuasaw ti tao. Atunggal uminom kayo kanaw. Di ka kanupulos mangtad iti ambag mo. Anya? Saan mo't ngamin ang nasaya at day tangaramid mawanak ka. No makinom ka, gumatang kamot iti arak. Apay, saan ka mabaay? Nya laki din na yaman na na. Kan bay siya, no kasday ka no anabartakan. Pukaw ka kano apukaw. Siya puno ka na utipok-pukaw mo. Di siyempre, makaungat matayay tao. Nang ro nakatawan nga ro ti ambag mo iti inumyak. Mawata! Ha? Nay, nya tikat katawaan mo siya ka, Gina. Anya pa'y kuma, no saan asika. Ha? Agsarming ka man, tapno makitan day talangam. Anya mo tanay napasamak iti subsub mo. Arami da daya tumboy. Awanan bain. Balsik to daya. Uri puutin na. Oh. Ay namanong, no adaman ti awanan bain kada kayo. Sika, Aday. bason mo tadi kamot ngamin mangtad iti ambag mo, no kasday nga agiinom kayo. Ha? Naimbag kumamot, no uray saan ka mangtad, saan ka kumamot apukaw. Syat po no, kunkunam ka no kasday anabartad kan. Anya nga ita, pinasubsuban na kalangarod day jay atumboy. Ay, balsik to daya tumboy kung naktumay. Sampay nga ita. Adan tulad tao. Itiming kaw. Anya? Naglastaw ko. Kulang mula no kabalan namin natatao yun. Ay na, amerison kit diabidot mo. Kuripot ka ngamin unay kat. Anya? Ingkakit agpasensya kan kwa na. Saan akas ta nga agtanta na butob kalatan gapula ang iti sakit tinakam mo. Aha. Makapalag man day talangam si kaantaon. Tatamay. Lukas di kami na makainom ka. Gumatang ka matiti arak, uray sag paminsan. Sana makininom kalatan. Ha? Naimbag ko mano di kapukaw-apukaw iti. Shut punaw! Saan mo ta si katigim matang iti arak ngin inumin niyaw? Anya? Pag nakmamti naramid na kang kaa, iso ano uminom kay tumanain. Mga lakamad uray may sabutay. Uy, tatang. Birigon, mayat tisungba mau. Ne, itaman pa'y akas lasaan kan arumrumuar amapan makiin inom manong. Eh, jak kaya tayo naday. Ay na, nakaskas daaw Nagbalbaliw ako. Ang mga no, pasubsoban dak tumanay. Ay na,
Nasaya at na panunod mo na ita. Ngumala, no kayat mo ti uminom ka na tadi ti balay. Awan ti kumontrakan ka. Uray ipukaw mo ti siyat puno. Basta gatangam ti arak amang bartakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Sangsangit ni Bebe, pangga. Ang kabita si Kaswan. Asimot niyang sangsangit. Baybay am laang agsangit ni baby dita. Si kakit di at rumbang na si kaswap dindo. Ay. Delikado manan. Anya ti delikado asasawam dita dindo. Ay, ubing manda ito yan. Anya kumangay. Ay ayatan ka. Yung kakida si Kaswan, ti anak ta, bakit? Ubing manenti kayat mo. Di ka din agpakipot pa, hindi to. Ay, sus. Ay, liman ang nagsasarunutan nagtapangga. Gusto ko man, Kayat ko pa'y ti aganak. Umay ka na. Nagbanglo ang tupay. Apay, di ka di maayo. Nagimasa talaga ti mga itimangga kan santol, nanang. Ay, saus, una yan ti panangan mo iti manggaken santol, pangga. Siyak pa yan ti makilkilaw. Nagimas tupay. Nagsam iti panagraman ko iti kankanag. Ay, aguray ka man, pangga. Aginaw kan sa manaw na nakaw. Wansamot, nanang. Anya, ay, saus, anya lakit din ti anak kaw. Nakaala ka manaon. Kayat ko pa'y ngamin ti aganak. Lima lang aruden ti anak yaw. Kayat mo manan ti agsikaw. Anya kumangay, nanang. Ay, napangga. Agpanunot kayo man mo't nga agasawa. Nagsasarunaw dagiti anak yaw. ayan dagitan nagtapangga. Impan ko pa'y laang ija ayan da nanang. Apay nga impan mo yung balay dananang, kat adda kamot niya agawir. Jak ida masango nga awiran. Anya tikait mo ang sawain. Nakatilmonak manen lakay. Anya tinatilmon mo ako nam. Masikugak manen di kayat ko asawan. Anya? Nagbiit kamot tin anak kaala, pangga. Singin ko mati inginaw ko lakay. Anya? Ay, may salaang bakit narigat nagpadakkel iti ubeng. Ay nalaka. Imbag kumamot, da permanente at trabaho kat awan mat. Makipaspasada ak lang mat iti tricycle. Di ka din agreklamo din do. Ingka man kit di mangalay ti bunga ti mangga akanak. Sigurado ka nga ginaw ka manin? Wen, talaga nga aginawat. Ang mga nukon ko namlang day tapang ka. Aginawa ko naklangarudan din do. Maudin day tangay pasngay mo, pangga. May kainuman day tanga nagta. Depende. Anya, depende. Oh, nungay kayat ko manan ti agsi ko. Anya? Nagsiglat kamot tayo, pare din daw. Apa na ibagam day ta, pare Radel? Nakaalimon manin, iti pakwan ni bagay mo, paray. Nay, apa nagsinay ka, paray. Rumbang ko man naragsak ka, ta adamanin anak yaw. Di mo laam mo. No nya ti marikrik nak, pare Radel. Di mo laam mo. Nabanog akaon. Apay akasta ka din do. Apay ka di manen aya, pangga. Umay kan alakay. Ay, sus. Ay, unay kamuteng, pangga. Nagtakil lang aroden ti tiyan mo. Anya kumangay. Basta umay ka. Nabanugak, pangga. Ay, di nagman ka rin taran iti kayat mo. No di mo kayat guraan ka. Ay, urayan pangga. Nabanugak ko naklangarudan. Saanin ang mabalain tadakkilan ti tiyan mo. Alan lakay. Alan. Diyak kayat. Alan mayat kan Diyak kayat, pangga. Mayat kan ko nakmat. Ay, naghilig ka ngamin, pangga. Ay, pangganakan ka talaga.
Unay kan aya. Nagadupay la sa dita. Agkan ka man laangan. Garaw mo, pangga! Maikanuman day ta si Kugmo, pangga. Wunti na. Kurang pa'y dayto yung anak ko Anya, kayat mo ti aganak iti adaw? Wunti na. Aginggat na pigsa kami nga trabaho ka ni Dindo. Aganak kami pa'y laang Ay sus, tinawin nga aganak ka, pangga. Husto la unay di ibagbaga ti kaaruba abagbagay mo tinagan mo a pangga. Pangganakan. Anya lakit din aya. Ure anya ti sasawem. Basta ti kayat ko, aganakak pay. Kayat ko ngamin ti ado nga anak. Iti kasta naragragsak. Kat, kano nga iti panaganak mo? Inton umay alawasin ati na. Ay, sumit lagayam atanay. Nagdakulan ti tiyan mo. Ay, di ka unay agargaraw, pangga. Dandanikan aganak. Kaslawan anyaman ano aganakak nanang. Ha? Niirwama kun nga aganak Amok pa yun, no kasano kapigsa ti panagedek ko, tapno makarwar adagos ti ubing, nanang. Anya? Kan amok pa yun, ano kasano ti pamayak nga aganak, nanang. Nay, sabihin, kamadta ka pala dito isalas, pangga. Lakay, kasla marikrik na nga aganak akon. Anya? Mabitlaan. Taray ka na di ospital. Di ka kadiunay agdaan nagtindo. Ibagak to ka ano dandanin. Di mo orahin niya ganak ka dito balay. Itaray ka na di ospital. Wan, di ka kadimandanagan dindo. Ay sus! Anya nga ay sos, pangga. Ay rumasan lakay. Ala, umay ka. Mapantan na di ospital. Saan nga di ospital di papanag? Sa dinaw. Ijay kasilyas. Anya! Kaano ka ngay nga aganak, pangga? Kunak man no itan alawas si panaganak mo. Jakman amo tatang. Kunamo di doktor nga itan ti Jody ti panaganak ko. Ngam awan pa'y matmariknak tatang. Ay, siyak pa yun ti madanagan, anak ko. Ang mga numa-over jaw day ta si kugmaw. Di kay ka di madanagan. Marignak mo't na aganaka kunkat. Lakay. Lakay. Lakay kunak mat. Apayaya, bakit? Jak matlagan akad. Jodit ko no bigat. Ganak kan tulat. Bakit? Arakupan ka man kiti. Tapno nalakaak nga aganak, lakay. Ay, sus! Ay, taka manin, pangga. Alakit din. Arakupan na ko. Anya, laki din ni bakit? Agreng-reng manin. Sige ka. Agsapo lakit sa bali, no di mo kayat. Anya? Alaka din do. Di ka din pa importante. Hindi talata mumon, pangga. Pangganakan ka talaga. Ay na, lalaki ti anak ka bakay. Wala kay. Agawid tayo. Tanaka-anakak mo dun. Anya? Anak mo pa ilang agawid tayon. Nasakit pala day tasugat mo. Anya kumangay. Kabalak mo't nga ibturan ti sakit na. Adamot agas. Saan ko maanatanggan ti ulo ang pangga? Urayam nga ibaga di doktor, numabalin mo ti rumwar dito ospital. Jak nga rod kaya ti agtalinaw dito ospital. Jak kaya ti angot dito Ay katagan anos ka pangga. Ken maudin da ito yung nga anak ta. Karuprupa mo ni Dindot impas ngay mo, pangga. Wan nga rod, Tina. Ay, apo aya. Oh, ape anag sinaay ka ngay, pangga. Kaya't ko kumaakarupropak ti ipas ngay ko. Ha? Karuprupa mat amin ni Dindo dagiti anak mi. Iso akayat ko pa'y timadaan iti anak akarupropak mat.
Di mo sawan akayat mo manen ti agsikog, pangga. Kasta nga agpay sutina. Kayat ko pa'y ti agsikog. Anya? Datan tinagaw awer kadagiti apo ko talakay. Nagadoon ti anak dakin ni Dindo. Tinawon nga aganak ni Pangga. Tirigat na. Ang mga nunayunan daman na ti anak da. Ay, jakla amon lakay. Imbag kuma, no isuda lang tagaw awer. Saan mo, tadatamot ti mang pakpakan kadagiti daddo mga anak da. Ay, anusan talatan. Tapo ko tamit ida. Bakay? Sa bagay Kahit ayan nga ruday, dagiti apo ko ta. Napanda ijay likudan ti balay nga agay ay ayam. Ay na, naging pisen ti lapayag mo para din daw. Nay, apa na ibagam data paray. Kasanaw, kanayon ka, mapuyatan nga may agpasada iti tricycle, paray. Bun nga rod pare Radel. Kasla, suminsinan ti kararuak kapoy tinakaro abannog kaw. Ha? Na umaagpay kidin pare Radel. Anya kumangay, tinakaumaam, pare din daw. Ikalayon, apa nang kalbit kanyak ni bakit kaw? Anya? Ay, sana all, paray. Anya sana all paray. Makabannog maut no kanayaon. Awanan tina na. Sa bagay kas makitak iti langam kay nagunagan ti matam, paray. Awan pa yung pigsak nga may agpasada pare Radel. Ang sangsangit ni baby lakay, ingka si kason. Anya? Apa asak pa lang tibaon mo. Imbis nga ingka kumapadig dyan. Bay, ang bitang agsang-sangit. Awan mo't matay iti sangit. Ang mga no kinabag ti tiyan na. Di mo ka din ikaskaso lakay. Lakay. Kapi ka di manan aya pangga. Karuprupam amin nga anak ta. Aha. Apay mait anak ko nam tikas ta. Bakit? Awan man lati karuprupa kadakwada mo. Imposible. Bakit? Karup-rupa ta. Dagitan anak ta. Saan? Asidag ti rupa daken ka. Panunot mo lang day ta. Di kayat ko. Anda ko mamad karuprupa. Ay. Sabali manan ti tinorti sa uma. Bakit? Ay lakay. Agaramid naman pa'y ay ti karuprupak. Ay, manjagawn! Di nag-ud-udan pang-asim. Di ka nga rot agriyaw Diyak kayatan pangga. Nagadon tanak ta. Kaya't ko nga rot ti maadan iti anak. Akaruprupak kumamad. Ay, manjak. Manjak. Mayat kan Manjak. Mayat kan Manjak nga raw. Apay ayang nga ipapilit mo. Di ka din agpungtut. Basta manjak, pangga. Wan ko namon lakay. Kaya't kumat nga da karuprupa. Makamu ka. Nagdagulit ka, pangga. Manjakaon, kaputan na bannog akaon. Kan saan tan amapakan anaimbag dagitan nagta. O sige, makaamo ka. Aglalaki akno ko nak. Ura yun na, pangga. Aglalaki ka, no isuti kayat mo. Agtalawag langan, kaputan na bannog akaon. Tatang, pinanawan na ko ni Dindo. Indaki di kasarita ni Dindaw. Basol mo mutlang no apay pinanawan na ka. Tatang. Nakasaritak ni Dindaw, sakbay api manaw. Agasam, takayat mo man ang tiaga na. Idinto tanagadulang arudan ti anak yaw. Tatang. Sana dakis ti adu nga anak. Basta laki di mapakanyo ana imbag ida. Ken mapagadalyo ana imbag. Tatang, jak kaya tamapukaw ti asawak. Kun kunaklang mat ngag lalaki Urno senyo ti pagbagiyaw, anak kaw. Sana nasaya tagsina nga agasawa. Ken agbalbaliw kan. Yaman, tatang. Inakasarita nila kay ko taagawi din ni Jibalay mi. Agsingsing pat ako, tatang. Sana na maulit pa. Anya laki din. Sana dakis daganak iti adaw.
Basta laki di ta maaywanan nyo anay bag dagiti ubay. Tapno sanda nga agbanag ang nakakaasay. Mala, ditan tinagpatinggan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag nga intay pinaulwan. Pangganakan! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Ayan man ang indulin ko dito yan. Ay, awan na talaga. Ay, aya po, aya. Nyalakit din, aya. Awan manen. Nagpukaw manen nakaslasukan ta indulin ko. Greg! Nay, apay manahin. Ayan ta indulin ko dito'y pandagtipungan ko. Ayan na! Anya nga mintindulin mao. Irwar mo kit din. Tano saan talaga sinaan kan? Anya nga rutindulin mao. Irwar mo wano saan? Awan inalak nga indulin mao. Anya laki din aya. Ada, yagman! Nag-uwi ka mo to. Anya nga taya tindulin na. Kundi sangit iti uwi. Jay ba hindi ako kwartak, Greg? Isumblem! 20 onlay. Anya laki din. Kunamlan no sa nga ribon tinapukaw. Uray ba hindi lang, tasayang mat! Ananuwag ko mati 20 only nga ay. Huh? Nukastam lang, Greg! Talaga sinaan kan! Pumanaw kaming kadagiti anak ta! Ngamen, awan matlapang gadam! Di na kami nangarudan mapakan! Pagkahumpay lang ti kwartak! Di ka agsaw, tawan ibitinsyam. Asino kumati mangala, ha? Dagiti anak ta, ngagtawon iti duwakan maysa? Kutuan na! Ay, Greg! Isublim tayo 20 pesos ko! Tano saan? Sinaan ko talaga! Anya, umutang ka manen iti sigarilyo, Greg? Wen ko ma, Lorna. Wen angam dakkelan ti utang mo dito'y istor ko iti sigarilyo. Pasig a sigarilyo, ti inut-utang mo. Anya laki din aya. Bayadak tumot lang ah. Kano ngay abayadam? Intunto ah. Saan ka kumankat apautangan, Greg? Ngamin, awan mo't panggadam. Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Adan tulat ta. Manggadak to ah. Ay, sana mabalin? Saan kan apautangan at talaga? Agbayad ka pa'y iti utang mo. 5 gasot amin kat pasig a sigarilyo. No di kag pautang, puurak to istor mo, nay. Ay, anya lakit din ti managsusop at tao aya. Pautangan na kwen no saan. Puurak to istor mo no kunak. Sige ah, padasam. Tapuuran ka mat asi. Ala si kalangaruda ti bang kontrata dito ipakabitek dito asidag ti balay may Greg. Wen man tatapulon, tanay. Awan apulos makukwarta da taon. Anya laki din ti kastoy abiyag aya. Ala, mangrugi ka nga ruday na inton bigat. Takayat ko amalpas adagaws. Ang mga numarga ay day taas si balay may. Arigla daw tata. Angam, mabalin ka day tagbalay. Sige. Ngam pagsaritaan tapay numano ti kontrata. Ay, Greg! Dahil talag susosop ti aramidam man dito'y paraanganan. Nagmaya ti pa nagsikawil mo dito, ngagsusosop iti sigarilyom. Idinto tawan pa'y maisaang tayo. Ket agrimedyo ka ah. Kasano ang makairemedyo ak? Kadyak makapanaw dito'y balay, tadyak mat mapanawan dagiti anak ta. Ti inrakid mo lat ta kumapay ida iti tugawan ah. Tapno nakapanaw ka. Anya, talagang awan na kamuan niya. Day tala pa nagsusosop mo iti sigarilyom, ti paglaingam. Kasta ka di, tatapulon? Ay, nagalasan ti ugali day jaya, Greg. Ay, talaga sinaaksan ti awan serbi ng asawak. Nagbalikan niya iti 5 gasaw. Ta 1.5 ti kontrata na akabitay. Basit lang mo di kabitin na. Ay na, awan na talaga nakam na. Adagayang binali na 5 gasot. Ngam di pa'y gimatang iti maisang. Nay,
Apay nga yakas ta. Napatpatagkan ko na ti susupon na sigarilyo. Ngamti kanan mi, tata. Ha? Ay. Madi Naimbaglakid din tanasalaw kayo dito'y dalan, tatapulon. Kat namo ka nagbaligayam ni Greg kata kayo. Greg, ayan ti binalim ka ni tatapulon. Awanan na. 5 gasot ti binalim, nangipanam. Inggatang ko, niti sigarilyaw. Anya? Ay, anya lakit din to asawa kaya apo. Talaga nga awan managnagam na. Sumardeng ka man dita. Inggatang mo amin iti susupam ti 5 gasot. Ha? Adi ka pa'y ginmatang iti bagasmat? Oo na. Jak kaya timaawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya timaawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya tarupam. Anay ko! Apay agtungpa ka ngay. Uy, Greg! Jak amunuan niya ti bagakan ka. Talaga sinaan kan makitam. Di sina. Anya laki din na ya. Ay, anya laki din ti asawa. Ngawan manaknakam na ya. Na. Agsangit ka manan iti uay. Ay, overacting ka man. Tatapulaon, may kaduan nga aldaw itangag kabkabiti ak dita si dagti balayaw. Siguro, malpaskon inton bigat. Una, basta ipasigurado manasaya at ipanagkabitay. Tapno sana nalaka margaay. Ay, arigladaw, tata. Tata, mabalin ka day nga lae kung tayo natda kontratak. Alya, Aun, tata. Igatang ko man iti bagas may. mala. Mabitla nga raw. Tay nakalaag ti kwarta. Ay na, agyaman nagtatapulaw na. Alang arudan, inkay alainan, magagaranak ang makaigam iti sa nga ribaw. Tata, nalpas gaya man ni Greg ti kontrata na kabite. Kat di na kano naala ti tangdan na. Iso asya akong ti mangala, tata. Ta igatang ko iti gatas dagiti anak ko. Kan igatang ko mutan iti bagas may. Anya, katnoin nala amin ng negrig titangdan na. Igatang na kano iti bagasyaw. Basta ay, tata. One mate, idi kanikadwa akalman ti panangalan na itinatdatangdan na. Ni, kat ko na adi na pa inala. Inulbudan na ka ti asawam. Ay, anya laki din ni Greg aya. Sige, tata. Agawit akon. Kamakamak ni Greg iji balay. Ayan nati kwartaan at gadam, Greg. Ha? Ingulpe, kita abastaw. Sigarilyaw! Di ka man naglawa kasta. Diyan at gadam! Ingolpem iti sususupam laang, ha? Jak nga rod kaya't timaawanan. Anya laki din na ya. Di ka makauawat. Kadagiti anak mo, kasanudan. Awan pa yin gatas da. Ngam ipang pangrunang pa ilaang ti susupa maginatang. Isina ka na talaga, Greg. Nagadulagi din na takit tila payag mo. Kanayon mo lang ay baganita. Ngam di ka mo't pumanaw. Isina ka na talaga, Greg. Agsinatahan! Ay na, Helen. Mas daawak namin kagka. Taapay anipay lagreg tinakiasawaam. Idin to taam mo mat asaan anasaya at ti ugali na. Ay,
Nataarmot ngamin, Lorna. Dayta ti kinayat ko kenkwana. Day tagat nga mintima dino dadumaan niya. Gaputan na taar, kinayat mo matan. Sa bagay, maawatan ka. Tauray siyak, na inlabak mo't iti nakatataar. Ngam, nagalas ti ugali na. Playboy pay. Iso nga i-break ko na. Ay, anya lakid din aya. Tapay ngamin anain labak ni Greg. Anya lakid din ti kastoy ang biyag aya. Anya lakid din aya. Ano sa man? Anya nga iti amom, no agbalbaliw ton. Agbalbaliw kit din ti kasjay. Ay, amom ka de. Amom ka di, Lorna. Tay sweldo na 1,500. Inggatang na amin iti susop na. Anya susup na mo't alaw-lawatan, Helen. Sigarilyo! Anya? Imbis nga igatang na iti bagas me. Inggatang na kadun iti abasto na sususupan na. 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na. Adi naman lagi nudwamat. Tapno adda igatang mo kuma iti isaang yaw. Wan nga rod, Helen. Iso akayat kun sa sinana na talaga ni Greg. Gaputagbisin kami kadagiti anak ta. Imagine, 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na. Adi man la makonsensya asaan amangan ti pamilya na. Wan nga rod, Lorna. Ay, ala Helen, makaamukan nga agdesisyon no sinaamuan no saan. Ngamin, sobramat nga irresponsable. Anya lakit din day taas sigarilyo aya. Tanapat patag iti asawam, ngamda kayong apamilya na. Wan nga rod. Iso nga ita, naskan nga agsapol iti panggadak. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Una, makipakpakaasi ka kininanang mo, nga isulaangan ti mga iwan kadagiti anak mo. Sigay, siya kaw ti mga iwan kadagiti anak mo, anak kaw. Agtrabaho ka nga raw. Tapno adday gatang mo iti gatas da. Hay, anya lakit din ti asawam anataer aya. Ta irresponsablay. Agyaman nak nanang. Di kay agdanag nanang. Tekan kay tulat ta iti tangdan nyo, ah? Ha, ay sanun. Maasya naklakon ka anak kaw. Gaputa sobra asa do ti asawam. Nanang. Inaldawa mapanak ijay balayaw, tapno awirat dagiti apaw. Agawidak metlaang, apaman ang makasangpet ka. Agyaman nak nanang. Manipod ita, no awan ited mo akwarta nga igatang ko iti bagas, saan ka mo't namang mangan, Greg? Ha? Naawatak iti trabaho, kat dakkel matbas iti sweldok. Ngam para laang kada kami nga agiin iti sweldok, Greg. Ita, no ada ited mo kanya ka sweldom, o sige, nawaya ka amangan. Ngam no awan, taday tala susup mo ti pangpangrunam, makaamukan iti biyag mo. Naglastog kameten ira. Gaputadan trabaho. Ay, sana kakaskan ka. Aday tala susup mo ti unaam. Isi, nakantupay. Awan pa'y serserbim mo't nga asawa. Awan konsensyam nga ama. Awan serbem a padri di pamilya. Day talataar mo, ti karkarit mo. Ha? Nataar ka nga agpaiso. Ngam awan mo't gayam utak mo. Agbababawi akto, pala nakiasawa kan ka. Ne. Agkakasakit mo tanda kita bagbagam kanyak, Helen. Ay, pud na amin nga ibagbagak, Greg.
Kat no addabain mo, ha? Ay kat pumanaw kan. Ngam no napuskol at talaga ti panagrupropam. Ay kat, agtalinaad kalata diti balay. Ngam nay, awan karbangam nga aglukat iti kaldiraw, ha? Agbain ka kumamat, Greg. Tasika, day tala susup mo ti importante. Naawatan mo't lang ti amin nga imbaga, Greg, asusop, naawatam, ha? Anya ti kuko am dito kasabaan, Greg. Agan ano ka dito kasabaan, kunak. Nakita ka nga da dito, sungay basidagat. Apay? Ilamlambang ko dito kasabaan ti sangit ka, tatapulang. Apay aya. Anya ti sangsangitam. Ang kakasakit na kiti panikas ti asawag kanyak, tatapulang. Kaslusan na nga asawa, hindi kasi pa nagsasauna. Amuklatan no apay, Greg. Amom no apay akas dyan ti asawam kin ka. Nga main, irresponsable ka. Di mo panunutin mo agbisin ti pamilya mo no saan. Mas importante ka nukin ka ti susop mo. Akas ko na ni bakit mo. Ay na, Greg. Amom iti bagay. At importante king ka kiti sigarilyaw. Oh, saan kideng? Nga oray saanin nga gatas dagiti babasit nga anak mo? Basta da sigarilyaw? Ay, yan niya laki din aya, Greg. Diyak amaw no limpyaw ti panunot mo, when no saan. No saan alimpyaw, ay kit ilimpyum iti kasta, maragsakan mo, ni bakit mukin ka? Nanang, siya kunti mga iwan ka dagiti anak me. Mabalin nyo latan ti agawid. Taado, ti pakanin nyo ading wenyaw. Apay apagawidan nak. Kat siyak ti binilin ti anak ka nga agawir ka dagiti apaw. Kan may sa awan pa nagtalagkukan ka. Ay, pasensyakan. Ngam talaga nga awan pa nagtalagkukan ka. Gaputa irresponsable ka mag. Di ka matagnak-nakaw. Nanang, pakawanin dak. Kayat ko nga ilimpyo ti kilo nga ugalay kan aramid ko. Puis, anya nga ron karamidam tapno maipaneknek mo ngagbalbaliw kan. Inakagsapol iti panggadak, nanang. Aramay, ti pakakitaan. Saan lang nga agpatinggay iti saw. Sigay, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Sakbay ama umaken ka ti anak kao. Kat talaga panawan na kan. Mangan ka ka din, Helen, bakit? Wan, apay aya? Mabisinak namin. Ay, saan ka akaraman ditoy? Apag isula kada kami kadagiti anak ko, tilinutok. Bakit? Sorry matan Makipanganak ko mabisina ko. Adda ka di swildom nga inyawat mo kanyak. Ngam no awan, saan ka amang mangan? Anya laki din bakit? Sorry ka din No kayat mo timangan, di ang trabaho ka pa'y. Tap nagswildo ka, kat ada igatang ko iti kanam. Ngam no awan, di matay ka iti Vicent, Kiber. Di ka masyan kanyak nga asawam? Di kanto pa'y masyan ka na kami a pamilyam.
Kasta kagayam, Helen. Kastakan tupay. Sige. Buyaan naklata ta mga anak, Agsidaak iti adobong baboy. O daytoy. Nagimasan. Bakit? Makipanganak mo mapisina ka talaga. Adamon sa supam. Umdas na dayan nga ibusog mo. Tangay day talat importante kan ka. Mala, pumanaw ka dito yan sangot. Bakit? Ikarik, agbalbaliw ka talaga. Mangsapo lang iti pagtrabaho. Ikarik, bakit? Promise. Isa makipanganak ka din, adi talinutom. Na talaga mabisina ka. Sure, bakit? Sure talaga. Sana na maulit ti kinay-responsablik nga asawa. Surin, ha? Bakit? Surin na talaga? Bakit? Pakawanan na kun, ha? Pangaasim batan, ha? Mabisina ka talaga. Bakit? Anya laki din na ya. Dada apas tumiti susupo masigarilyaw. Gam awan betaraon ti pamilyam. Anya laki din. Nang kita ngaminmit iti kasta padre di pamilya ngay. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritan iti biyag na intay pinauluan. Suso! Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Nakapakatawa dito'y ket ni Anton kasla awan sa bali nga pagbiyagan na no di ket agin inom ken makibarkada. Uray, ada trabaho wen no responsibilidad na iti balay. Ti panunot na ket inuman peilaeng. Isu met ti klase ti tao nga no ada birthday, fiesta, reunion, wen no simpleng panagtipon, sigurado nga isu ti umuna nga parang ta muna nga ada libre nga arak. Nakakatawa met tayo supay ti mangiturong iti barkada nga agshot. Tunggal basit nga inongket agpukhaw shot punaw. Kaslabano saan nga may busti baso, saan analpas ti ragsak. Ngimidi nagrugi nga nagpasikat, ken nagpasupsup kadagiti daduma, isumet laeng ti naabak. Data ti manggipakita nga no agpapintas ka iti panagtagay wenno agpasikat ka iti barkada mabalin na bumalik met laeng ken ka naimbek met ti papel ni nanang iti istorya. Saan na binaybayan ti anak na nga mangbalag? Uray kasano ti kinalbot ken kinalbot ni Anton agtultuloy lata nga mangted iti bilin kasta met ti kadawian iti adu a pamilya iti Ilocos. Dagiti naganak ket saan da babano gagisuro uray kasano nga ulitin dagiti anak na ti biddot ti barkada ni Anton ket nakakatawa met. Imbes nga isardeng dati ininom, lalo na pay nga itultuloy. Ada pay magalilaw ken magitudo iti adu pay nga arak. Dito'y ti maysa kadagiti rason no apay nga narigat ti maysa ataw nga agbalbaliw no ti aglolo naket isulata ti manggiturong ken kuana iti saan an nasayat nga ugali. Ngemi din nagsubli ni Anton manipud iti party. Makita na asan amin nakatawa ket agpatingga iti katawa. Dayta panakapasamak iti inuman ti panakabalsek ken panakairik na nga nababain iti sanggo dagiti tattaw isuti nang lukat iti matana. Ada dagiti tattaw nga kaslasanda gadal no sanda pay marik na iti bagidati resulta dagiti inaramit da. Nagustuak metta saan nga imparparigat ti mensahe. Simple lang. Mabalin ka, met nga agragsak, ngem ada limitasyon. Saan nakasapulan nga ipakitam nga sikati kangatuan uminom. Saan metapakairamanan ti panagbartek veno panagpasikat. Ti pudno alalaki kitsaan nga maamo babae ni ti kadakel ti mainom na.
no di ket iti panangituray na iti bagina ken iti panangrespeto na kadagiti tattao iti aglawlaw na. Ti istorya ket makapakatawag apo kadagiti birit, panakaisida ti karakter ni Anton, ken dagiti eksena iti inuman, ngem iti unek dayta nga katawa adda na unek nga leksyon. Adu kada tayo tinakakita iti kastoy nga tao iti biag adda kapsat gayem venno kaaruba nga amin ti sweldo na mapanitiara ken barkada. No san nga agbalbaliwu, san layeng abagina ti mapektaran no di ket pati pamilya na. Iti kamaudianan ti kayat nga ibaga ti drama ket nalawagunay mabaling nga uminom no kayat mo ngem saan ko maga agpadipen iti inuman. Ti barkada ket mabalin nga umay ken mapangem ti pamilya nga agdanak ken ka isu ti agtalina ed. No amo ti tao ti limitasyon na ken amo na no kaano nga agsardeg at adaan at halgedst naraksak ken na unos ti biag na